Nshuti bakunzi ba Norani TV, reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza. Dukoze urugendo rw'ibirometero bigera kuri 7 kugira ngo tugere hano ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ni mu karere ka Bugesera ku mupaka wa Nemba, kugira ngo turebe ese byifashe bite umutekano w'u Rwanda ndetse n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi mu gihe akomeje gututumba ko igihugu cy'u Burundi gishaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Kuko ku munsi w'ejo nibwo ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu muryango w'abibumbye yabwiye akanama k'umutekano ko mu gihe u Rwanda rwakomeza ubushotoranyi u Burundi bwiteguye kuba bwatangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. U Burundi nibwo bwabanje gusohora amatangazo buvuga yuko u Rwanda ngo rwarashe ku butaka bw'u Burundi ngo n'ibisasu biremereye, ariko ngira ngo Martin Ngoga nawe ni ambasaderi w'umuryango w'u Rwanda, umuryango w'abibumbye, nawe ari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe rero yagize gutya aza gusubiza uyu ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi, aravuga ati ntabwo u Rwanda rwigeze rutera mu gihugu cy'undi, nta nubwo rufite niyo gahunda, nta nubwo ruzigera runabikora. Ati ahubwo mwebwe muherutse kurasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biza gutuma abaturage bamwe bahasiga ubuzima, abandi baza gukora iki? Baza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero aka kanya twageze ku mupaka, turimo turareba ese ubuzima ni ubusanzwe, abaturage ni abasanzwe, ni kwa kundi bisanzwe nk'uko bikomeza kugenda bimeze. Twinjiye gato rero mu gashyamba, turimo turagenda tureba uko umutekano wifashe ku ruhande rw'u Rwanda. Mu Rwanda urabona ko ibintu ari ibisanzwe, ariko icyo nakubwira cyo nuko inzego z'umutekano z'u Rwanda zijyamiye amajanja, ahubwo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi niho twakomeje kugenda turaranganya amaso tureba mu Burundi uko byifashe. Mu Burundi aho amaso yacu ari kureba muri aka kanya, biragaragara ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zisa nkaho zidatuje, bisa nkaho hari ikintu navuga ngo bisa nkaho wagira ngo hari byacitse. Urabona banyuranyuranamo, babazanya ibintu byinshi cyane, bareba mu Rwanda, batekereza niki kijya mbere. Bafite ubwoba bwinshi cyane ko u Rwanda rwo rwabatera cyangwa se rwabatanga, n'ubwo aribo bavuze ko aribo bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Mu baturage benshi twagiye tuganira hano muri aka karere ka Bugesera kuri umupaka wa Nemba, uretse ko tutaraza gukoresha amajwi yabo, batubwiye ko bo nta kibazo bafite, batubwiye ko bo bazi neza ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ziba ziri tayari. Rwose ntibatinya kukubwira ati RDF igisirikare cy'u Rwanda, bati tuba tubizeye 5/5 ko umutekano w'abanyarwanda baba bagomba kuwucunga neza 5/5. Ati ibikorwa byacu by'ubucuruzi nk'ibisanzwe, amasaha ati turyamira amasaha nk'uko twari dusanzwe turyamira, ntabwo badufite yuko u Burundi bushobora gutera igihugu cy'u Rwanda. Ati yewe tuzi neza ko niyo banabigerageza, niyo babikora, ati birashoboka ko babikora, kuko burya umuntu wafashe ijambo akabwira mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano, ati uwo nguwo kuba yafata n'impoho akaba yarasa ku butaka bw'u Rwanda ibintu bishoboka cyane. Ariko twiteguye ko igihe cyose yabikora, inzego z'umutekano z'u Rwanda zirahari kandi ziteguye kuducungira umutekano, ziteguye gukora iki? Ziteguye gukomeza ubwirinzi nk'ubwo zasize ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ntimuzi se ko ubwo mama kuri 3 yafataga umujyi wa Goma igafata na Bukavu, ingabo za Kongo na FDLR n'aba Barundi nyine bamaze igihe bijanjika muri intambara yo muri Kongo mu buryo budafite ibisobanuro bufatika, bashatse kwinjira ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se bashatse kugira barasa ku butaka bw'u Rwanda. Uburyo se RDF yakoresheje ihanura ibyo bisasu ntibyagiye bigaragara, nubwo harimo ibi byagiye wenda byangiza ibikorwa remezo ndetse biza no guhitana abaturage bake cyane, ariko RDF yagaragaje ko ifite ubwirinzi buhambaye cyangwa se imaze kugera ku rwego ruhambaye, ndetse abantu benshi icyo gihe batanatekerezaga. No kuri umupaka y'abaturage twebwe ati nta kibazo dufite, twizeye neza ko RDF iri tayari. Amakuru bashe gukurura nuko abizi ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ntabwo ibintu byazo ntabwo biba biri ku karubanda cyane, zikora utuntu twazo mu buryo bwazo. Amakuru bashe gukurura nuko nazo ziryamye amajanja, barahari kandi ni benshi, bakomeje kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku mupaka ntushobora kugenda uko wiboneye, patrouille irakorwa mu masaha nijoro, baragenzura buri kantu kose kuva ku isaha 11 za mu gitondo kugeza ku iyo saa 11 za mu gitondo. Nanone ntabwo basinzira, ntabwo bagoheka.
Bibuka amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze, yabwiye abanyarwanda ati muryame musinzire, inzego z'umutekano zirahari, ziri tayari, umutekano w'u Rwanda urarinzwe. Ariko se u Rwanda rwafata ingabo zirenga ibihumbi bingahe rukazohereza muri Central Africa, rukohereza ingabo muri Mozambique, rukohereza ingabo muri Sudani, ruzi neza ko rwo imbere indani mu bihugu bituranyi rushobora kuba rwaterwa n'urwitabare? Ntibishoboka. Amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari afite ukuri. Ntabwo u Rwanda rwajya gutabara cyangwa se kubungabunga amahoro muri South Sudan cyangwa se muri Central Africa no muri Mozambique. Murabizi ko ari ingabo z'u Rwanda mu masezerano ibihugu byombi byagiranye, bajya kurinda iriya ntara ya Cabo Delgado ndetse no kwirukana ibyihebe byaba byarayogoje iriya ntara. Uyu munsi wa none batangiye gutoza ingabo za Mozambique kuko ibyihebe byo bamaze kubihashya. Amahanga yose akaba yarakomeje kugenda kurira ingofero igihugu cy'u Rwanda, bavuga ati u Rwanda Perezida Paul Kagame amaze kubaka inzego z'umutekano ku rwego rwo hejuru. Nahangara abaturage baravuga bati twebwe ati ibyo ngibyo turabibona kuri social media, turabibona mu bitangazamakuru bitandukanye, ati Burundi bwatangaje ko bugiye gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ariko twebwe ibikorwa byacu turabikomeza, nta kibazo na gito dufite. Bati yo baze inzego z'umutekano z'u Rwanda zibereke. Urebye rero kuri umupaka wa Nemba hagati ya Bugesera ndetse n'ibice bitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi, mu Burundi ntabwo twabashije kugira amahirwe yo kuba twagira wenda ngo tugane abaturage baho twumve uko ibintu byifashe, ariko urabona ko inzego zabo z'umutekano, yaba igipolisi cy'u Burundi yaba igisirikare cy'u Burundi, ntabwo ibintu ntabwo biri shyashya, ntabwo ibintu ari bya bindi amazi nta kiri yayandi. Baratangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda barananiwe na M23 murasirazuba bwa Kongo, basirikare batagera no ku bihumbi bingahe. Ubundi baherutse kwirukanwa muri Uvira, baherutse kwirukanwa mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ngo barashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Can you imagine? Ese koko u Burundi bufite ubushobozi bwo gutera igihugu cy'u Rwanda mu gihe budashobora no kurwana ku mujyi wa Uvira ngo burinde? Ndetse n'ubu bafite ubwoba bwinshi cyane yuko nyuma y'aho M23 ifashe umujyi wa Uvira, bafite ubwoba bw'uko ingabo za M23 zishobora kwisanga mu gihugu cy'u Burundi. Ibyahita bishyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Neva n'ubundi umwuka ni mubi no mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi no mu bategetsi bakuru ndetse no mu mugambwe wa CNDD-FDD, kuko icyemezo yafashe bivuga yuko nari amafaranga yose ari amasezerano agiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo, bivuga ko ari amasezerano y'ibanga agiranye na Perezida Felix Tshisekedi, ndetse n'amafaranga yose aza ajya ku mufuka wa Perezida Ndayishimiye. Mwaramubonye ariko ari Washington DC ubwo Perezida Kagame yashyiraga umukono ku masezerano na Felix Tshisekedi, uko yarebaga ijambo rye mwararyumvise, muraryumva neza, murarisesengura. Yitwa Neva, yitwa Ndayishimiye. Ndayishimiye rero yasaze yasizoye ngashaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko u Rwanda ibintu byabwo biba biri ku murongo, ntabwo rwizimba mu magambo menshi cyane, rwo icyo rukora ni ugukora gusa. Rurakora ugashyira ibintu ku murongo uko rubyumva, uko rubishaka, ndetse kandi rwamaze kubaka nyine igisirikare nk'uko nabivugaga muri bwa buryo bukomeye cyane. Iyo barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bakarinda umutekano w'Abanyarwanda, bakarinda Perezida wa Central Africa, bakarinda muri Mozambique, bakajya kugarura amahoro muri Sudan. Bamaze igihe kirekire cyane. Ingabo z'u Burundi nubwo zivuga gutyo zirabizi ko zitinya ingabo z'u Rwanda. Abakongomani bo ntibashobora no kugerageza na gatoya, nubwo urabizi ko abakongomani bakunda kwivugira gusa, ariko barabizi neza ko badashobora gushotora igihugu cy'u Rwanda, kuko witwa Muzehe Paul Kagame ntabwo ashobora kuborohera n'ingabo ze. Even na Museveni arabizi, hari isomo bigeze kumuha hariya za Kisangani muri Congo. RDF, yitwa RDF, Rwanda Defense Force, igisirikare cy'u Rwanda. So ku mupaka nuko ibintu byifashe, ubuzima buracyari nk'ubusanzwe, nta gikuba cyacitse ku ruhande rw'u Rwanda, ariko birasa nkaho hari igikuba cyacitse ku ruhande rw'u Burundi.
ndetse ndimo ndagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kureba umuntu uri mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo aze gukomeza kugenda ajya ampa amakuru ambwira uko ibintu byifashe, uko umutekano wifashe, uko abarundi barimo baratekereza, barimo bariyumva muri aka kanya nyuma y'ariya magambo Uburundi bwatangaje ko bwashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Bwasagaraga nk'aho bumenyesha Loni ko bwiteguye kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda. Burundi nuko rero byifashe, abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ese iyi ntambara y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi irashoboka? Ese ibayeho byagenda bite? Reka tutegereze turebe, ariko nagira mbabwire ko biragoye ko u Rwanda aka kanya rwakwinjira mu ntambara n'igihugu cy'u Burundi, kandi niyo rwayinjiramo u Burundi bugahita buhabwa isomo mu gihe gito cyane. Aya ni amagambo yakundaga kugarukwaho na General James Kabarebe retired, ni umujyanama mu by'umutekano muri Perezidansi y'u Rwanda. N'uyu munsi wa none urashobora kujya inama ko byagendekeye abakongomani ba Laurent Desire Kabila bamufasha bagera ku butegetsi, uko byagendekeye Mobutu, sinibaza yuko na Neva ariko yifuza ko byamugendekera, kandi we arabizi cyane azi realite imirwanire y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda.